Saring para pamirsa sami Om Swastiastu. Rasa ngayu bahagia manah titiang duaning idadane sareng sami presiderau ring didap-dap sekali mangkin sane moda tujuan ngajegang budaya Bali melarapan anduk mesadua Bali punika demawenan melat pisan manah titiang nyarangin mesadua men sapunapi semedang titiang senang mirangan sadua inggih yening sampun senang titiang jadi masadua murdan saduan titiang ini tuung kuning wenteng ketuturan sadua anak bobotoh tukang kemarsia mewas deui budak pekaryanipun budak wantah medajan kewanten ninten senengipun ngambil pekaryan saneliana pengawetipun budak ibudak medrebi ayam kurungan wantah kekali kesuwen-suwen ngantos penyatosan akeh kurungan ibudak mewah pisan manah kuranan ibudak ngencanin ngemang-ngemang ternyampat dan tani inggih kacerita ibudak jadi luas medajan keden bukit mebesan ipun sarang kuranan lo awake buen mani lakar luas tuh tusing tawak buen pidan lakar teke nenek jani nyai beling gede meme mirepan sotonden awake teke nyai subeng lekada ingetang besen awake iyan loh pianake matian yo tetek bang siape paduna bedek sake wala yang wangi pianake sayangan yo piara yo apa mawengan awake tusin temen ngelah pianak lo awake tuyuh miaro ngedenang disupane kele anak len lakar nyuan kadia sapunika bebesanipun ibudak sareng kuranani saking jejanipun kuranani ibudak mesautipun nah beli benjane luasipun ibudak mereka keden bukit kacerita wawu digang rahinu kuranane kalahinu sareng ibudak ireka kuranane ngelekadang pianak turmaning pianak ni lekad elu mewah pisan manah memen anak jalet punika kekenan jani bahan medaya pianak tunen nektak deken bapane ya tuodang pas pianak bahan kadang pedidi sajabaning jelema budak sane nektak pianak ne banges ya rajo bedara sesunan tidia
patut teradu bedara kagana jadi bahan medaya suwe ipun bengong ngepina-pina kini sariapan daging sanang dogen anak kecerit itu si umah dadong nih arin-arin dogen tetep bang siapin kendang ipun makangan pedidiana sambil angin berjalan daging sanang panah ring umah memene ring sesampun negat ring umah memene makasihat ngantenang pianak ipun ngajak pianak jenih turmaning marlekap iya jenih namudian jenih mai ngajak pianak jenih marlekap nak kene me tiang laganin sanang pianak tiang sawera tiang dunia nenek sarang bapan yang dia lekat lu me sebat pisan mana memene miragi yang munyin pianak nih kadia sapu nika nyanyi lamun gitu ya jening depan pianak jening dini memelakar ngajak iya sakawala jening ingatangnya sedina-dinane abang ya bubu turponyonyoin ya main jening nah me lamun gitu nenek najemat jening me tiang lakar muli nyanane ngalang teke beli budak tawang tiang donde nyakak mati yang dewek tiangnya me ambilnya anak alit punika kewastani oleh dadong ni turung kuning gelisang cerita ibu dak sampun raus saking metajem metaken ipun sareng kuranane loh apa lekat pianak awake lo beli supa kematian supa tetek nyai bang siapa ngama baduna pedek durung kurenanipun boleh nyaurin pitaken ibu dah sakit mekuruyuk siap nih kekuruyuk aren-arene dogen pianak niking sanang ngejoma dadongne ngantos ping 3 ping 4 munyin siap nikah dia sapu nika ibu dak memedih nunen kuranane ngerep pianak mereka si umah dadong saking jejeh kurananipun majalan kurananipun mereka ngerep pianaknya risa sampun ngantos ring umah memene ipun makasiap ngantenang pianak ipun mapengangge sarwa putih mina pianaknya sampun uning ring dewek nyane jagi pada mang sareng bapane sadurung ni duwong kuning mulih wenten pebesanipun sareng dadong Tiang mangke
sapunika dadong ngeleng sik-sikan. Aduh jane tuang kuning dewa. Malam jane berjalan. Dadong ya sayang jane oleh cuman jane. Majalani pun itu kuning mulai. Resa sampun nekat cumane. Ni tuang kuning cemak kelimane oros ajak ibu dah. Jagi ajak mereka ke alase. Resa sampun ngantos sering alase. Ni tuang kuning jagi mati yang dek-dek. Sakit uen dan widya-dari rauh nulungin itu wong kuning nukarin aji gedebong punika tak ajak ibu dah kadene pianak nih tur abah apa niki dadi uang utamu juga ya daning mangkan wenang ya tumulung awaknya sangkeng sengsara mesedanang subekarmu irageni mesarira manusia pinih luweh kewiyaktiannya nih duaning wandahi manusia sane preside nulungin deweknya nih saking sengsara meserana meparilaksana sane becik inggih kadia sapunika preside titiang aturan satu dumugi wenten pikenoh nyanyi guak maling taluh itu dinyanyi satu bawah turmani ngalo saha suut perjani badung mangupura kirang langkung titiang lunas gem pengampura puputang titiang antu param santi Om Santi 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 Om